وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين حينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu fadli du'afai utawi iki iku babu fadli du'afai utawi iki iku bab nerangaken keutamaane pira-pira wong kang lemah, wong kang apes, yakni lemah keadaan secara materi atau keadaan secara fisik. Ini mencakup lemah dalam segala keadaan, dalam segala hal. Artinya apa? Artinya Nabi memberikan support, memberikan semangat bagi orang-orang yang dalam keadaan lemah, baik ekonomi, materi atau secara fisik. Maka ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kuat, apa yang dimiliki oleh orang-orang yang lemah. Jadi cek sampai ngenyean ka orang selemah, karena orang lemah neka juga beda keutamaan nah. Cek sampai alergi de orang-orang saya tandi kemampuan, saya sampean tibi ngelakonin mampu ngelakonin. Kadang-kadang atenah melebihi orang saya beramal, sekalipun orang gelak tak beramal karena sifat lemah gelak. Nah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ubghuni fi du'afaikum fa innama turzaquna bi du'afaikum ubghuni amriyo sira kabeh. Yani napa goleko sira kabeh ni ing ingsun, ubghuni amriyo goleko sapa sira kabeh ni ing ingsun fi du'afaikum ing dalam pira-pira wong apese sira kabeh. Ubghuni amriyo sira kabeh ni ing ingsun fi du'afaikum ing dalam pira-pira wong apese sira kabeh. Fa inna ma turzaku nanging pastine den rezekini den rizkini sapa sira kabeh. Fa inna ma turzaku nanging pastine den rizkini, yani den paringi rizki sapa sira kabeh bi du'afaikum kelawan sebab pira-pira wong apese sira kabeh. Fa inna ma turzaku nanging pastine den rizkini sapa sira kabeh, den paringi rizki maksudnya bi du'a sapa sira kabeh bi du'afaikum kelawan sebab pira-pira wong apese wong lemahe sira kabeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah aku, kata Nabi, carilah aku fi du'afaikum di kalangan orang-orang lemah kalian. Maksudnya ai bisababi dhuhurihim ai bisababi kaunihim baina adharikum. Kalau bukan karena mereka orang yang lemah,
maka kalian tidak akan mendapatkan rezeki. Badan orang soki sebab badan orang saya tak mampu nih kah. Badan orang saya dalam keadaan kecokopan nih sebab badan orang saya kekurangan nih kah. Au bi sababi riayatikum dhimamahum au bi barakati du'a. Kemungkinan maksud daripada du'afaikum nih kah bisa karena dua orang saya lemah sehingga kula panjenengan beri rezeki bi Gusti Allah, atau karena mereka bisa dipercaya karena orang soki banyak lecek kah, banyak lecek kah. Maksud daripada du'fu yakunu fil badan, bisa lemah secara fisik badan, lemah badan, tak beri kekuatan dina Gusti Allah, tak beri kemampuan dina Gusti Allah, aban dalam keadaan lemah. Cek nyenyen orang sebetulnya tak kuat nikah. Karena kan di kelebihan dari Gusti Allah saungguna, walaupun asli dalam keadaan kekurangan. Wa fin nafsi, atau dia lemah, wa fil hali, atau dia lemah dalam keadaan lemah, yakni jiwanya atau akalnya. Jiwanya wa fin nafsi, jiwanya dalam keadaan lemah, wa fil hal, dan dalam keadaan akallah dalam keadaan lemah. Tak pate penter otabe orang neka kurang akal masalah. Tapi Allah Ta'ala gara-gara orang-orang sing gak nikah, Allah Ta'ala beri rezeki kulit sambian. Cak saking kata ada orang lemah-lemah nikah, tak bisa. Maksudnya bidu'afaikum dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullahu hadhil ummah bidu'afaiha atau bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semata-mata Allah Subhanahu wa taala innama yansurullah, angin pasti ni maringi pertolongan sapa Allah hadhil ummah ing ikilah umat, bidha'ifiha, dengan mereka orang-orang yang lemah daripada umat ini, bida'watihim, dengan doa mereka, wa salatihim, salat mereka, wa ikhlasihim, dan ikhlas mereka. Ikhlas sar orang tandi nih kah, orang lemah nih kah, orang monsoki masuk pati atu. Saya benta, saya pada beda montoran di abok sehat sakit karena nelpon dokter, datang dokter. Jadi orang sokin tak pati butuh ke pangeran pak. Jadi saya saking ada orang yang sedih tandir ya genjregen jancor umpama jauh-jauh lah sekabupaten Pasuruan niku sogi kabeh di pabrik kabeh umpama kan repot sih melaku esoro napa dak sabe nyengkal saboran kok di pabrik lah esoro mance bumbu saboran jeregen wanita karir landi pabrikin kain, soro nyai sandal di pabrikin sandal, soro nyai kelampion di pabrikin kain, repot. Mungkin ngalak dari kabupaten selain, taib, Jawa Timur umpama lebih lebaran boleh, sogi kapi, sakabia bungkus apa, mau benerin sidik tandi orang sering malam baru. Kinyare dari kabupaten lain, umpama se Indonesia dia sogi kapi, umpama. Sedak pasar sepeh tuku lada senuku saya rasa sembelih saya ada sembelih cak lah soki kapi ngalak dari luar negeri mon sedunya soki kapi pak napa akan melarat kiem ya melia dimah melia nase ada saya jualan nase jelas soki Supini tutup Mujib tutup melia dak saya tuku tutup kapi, Maji Busro tutup kapi, riarat maret senyaranya tutup kapi, salah saya rasa atau gila soki nutup kapi tak bisa ekonomi pak, tak berjalan pak. Makan caci beci do orang setan di Allah Ta'ala nolong bahkan berde kehidupan roda nega berputar yang berkepada yang tandi nega takwil hadis ini ke artinya apa?
anna du'afa asyaddu ikhlasan fid du'a wa aktsaru khusyu'an fil ibadah. Orang se lemah neka takwil hadis neka. Kenapa? Orang-orang umat sekarang ini, orang-orang yang hidup di zaman ini, hidup di atas dunia ini, Allah Ta'ala memberikan pertolongan disebabkan du'afa mereka, orang-orang yang lemah mereka. Alasannya li'anna du'afa asyaddu ikhlasan, karena orang yang lemah neka lebih sarah, lebih ikhlas dalam berdoa. Orang mau tandi neka bantu orang tandi, orang butuh peseongku bisa bantu dar masa tua. Ya Allah ji mantarban beres ji, masih lain sakit ti tak apa-apa korban tok ji beres ji. Terlancar masih kapi bangkrut tina pokok lebaan karena sampai tak berikan nikah. Sokin bermanfaat. Wa aktsaru khusyu'an fil ibadah. Orang paling khusyuk orang yang tandi nikah, orang yang lemah. Kenapa paling khusyuk? Li khala'i qulubihim 'anit ta'alluqi bi zuhrufid dunya. Karena hati mereka tidak ada keterkaitan dengan dunia dan seisinya. Apa saya pikir dalam sholat? Tuku tandi tuku, sabe tandi sabe, sepeda motor tandi sepeda motor, entar ke masjid sandala sisian kemitian tak kira-pikiran khusyuk wis. Allahu Akbar, sandal anyar, sandal kole, Allahu aduh kelepai kelate ringkes, Allahu Akbar kontak cekak mana ya sepeda nala nayen ruah gelewar los sadel kare kol ada gol enak kare pir-pir nedok ngerimbi sandal lah padahal kare selaju saya rasa ngejo nyak punya orang ngane ke ibadah cecel buku lebih sampean ke ibadah bungko tak kancing bay letak kira mikir ibadah pun akhirnya dalam sholat ini wong ngelawang wak nggak kendaraan nggak bungko, nggak ruah, nggak ria. Mangkan ada alergi dari yang tandi neka. Karena gue sampai neka, beri rezeki Gusti Allah, bisa meraup keuntungan neka, bisa memperkerjakan orang-orang neka. Sebab Allah Taala beri orang tandi. Mon mangkan orang tandi tak ada regana. Tapi kuaku neng akhirat, orang sedih tandi neka Gusti Allah, beri kewenangan untuk membantu orang-orang saya bantu. Sampai orang soki-soki ni gua ning akhirat ni keliling nyari orang sidik tandi. Supaya nyakseen atas kebagusan bahwa engkau mari tolongku ya Allah, kula mari tolong neka, kula mari ngebantu neka, kula mari paringin orang neka. Untuk supaya nyakseen ya dan Gusti Allah. Anu yo saksi ku deki dek pangeran cek bahwa mari bane tolong kok, bon mari bantu engkau mari bana. Lemon mangken ki orang sidik tandi sekeliling Pak. Keng kuaku balik bi Gusti Allah. Beri pemenang bi Gusti Allah orang tandi nolong nggak siapa kaki mabar pejabat nih kini yang tunya bila pakaton dah cek abon dibutuh kau orang ibu tuh tak ada yang bentur repel ya yang mulai teti lain tak butuh yang kuaku dengan akhirat mereka ni kalau butuh cek bawa abon ni terus saksi bawa abon dah adil lu tak betul mana bantu kau orang oleh karena kadin to orang lemah neka bisa dalam badan bedereng badan cacat masalah bantu dan kadang orang nggak neka dua luar biasa ikhlasar otak akal orang beda orang setak dalam akal orang normal bantu beri ngakan bantu mon sakit ya neka Allah Ta'ala apa yang kelebihan neka kewuleban panjenengan neka ki sebab fuqara ki sebab orang-orang setandi. Taib. Terakhir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang situng hadis beliau mengatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia bener karo negara tegaknya dunia dunia ini bisa tegak dunia ini bisa mapan bi arba'ati asya kelawan sebab petang perkara. Nek umpama ndak ono papat iki, ndak ono kehidupan di atas dunia. Pertama, ilmil ulama, ilmu para
ulama. Mun ada ulama ya enggak binatang orang re Pak. Odi ning atas dunia enggak binatang. Mun sampai ada ulama tak ngerti halal haram. Apakah cukup ulama? Tak cukup. Wa adlil umara, harus beda keadilan ning dalam pemerintahan. Wasakhail agniya, nomor 3, loman orang sesoki. Beda orang soki tapi tak loman, tak bisa. Ada bangunan, ada kesejahteraan, sebeda kesenggangan diki. Sesoki ketela, setandi tak ketela, selemah tak reken, sesoki melolo reken. Nomor 4, wa du'ail fuqara, yakni du'aid du'afa, tuan orang-orang selemah. 4 ini kebisa kiwamid dunia. Orang soki, kenapa? Ulama. Ada buaki. Laula ulama, falaula ilmul ulama lahalakal jahilun. Mun tada ulama, orang-orang bodoh ni kancor. Mun ada ulama, orang-orang bodoh ancor, pasti ancor. Dari kamu jarang kulit sampai ring bodoh. Mak ngocak, tahu saya kiaian lah, tahu sama ulama saya karep. Tak butuh kiai lebih tak butuh asli. Ring bodoh nggak kulit sampai ini sebutuh ke kiai, butuh ke ulama. Waduh, ulama ada saya kening toro atau rasa apa? Duh kamu ada saya kening toro. Arwah daya lah. Atau orang saya mau tak tahu ulama kulit sambian ni kah? Jarang ulama ni kisah uning jalan saya selamat. Falaula ilmul ulama lahalakal jahilun. Mun benih karena ilmu ulama ni kancor yang bodoh ni kah? Nomor 2, walaula adlul umara la akalan nasu ba'dahum ba'dha. Mun benih karena keadilan daripada para pemerintah ni kah, maka mereka akan saling memakan di antara satu yang lain, saling memangsa. Tak, mun ada aturan pemerintahan nih kah, nyaplok tanah orang, ngerampas tanah orang, ngerampas sepeda orang, napanya mana, cara menipu, cara nyopet, cara yang napanya mana dengan cara kekerasan yang sadis nih kah, begal. Le karena beda umaron si adil, le repot ta umaron pah ngakan dia, malah punya anji ya pengakan. Tuti orang surah torok deka aturan keng sandi aturan melanggar keaturan, kita bisa ancor dunia nih Pak. Mun ada keadilan daripada pemerintah ya saling membunuh. Mun ada aturan tak bisa terselenggara ponan kehidupan dengan atas negara ni kah, mun neng tutunya ni kah, mun pemerintahan ni kah tak napa tak adil. Jadi pada kebutuh ilmu na ulama kebutuh, mun ada ulama sering butuh gula ancor. Keadil na umarok juga ni kebutuh, mun ada keadil na umarok, orang bakal memakan pada menosana, pada ngerampas din selain tak kenal ponan, ada aturan ponan, ada saya katakan. Nah, jadi ibarat ulama ni kepatok, ya ulama ni ke ibarat patok, umarok ni kah sape. Jadi mun ki ibadat patok, sape tale endak patok ria aman. Paham sampean? Ulama ni kah sebagai patok, oning patok sape nah hari umarok. Tale endak patok ni kah aman, buru beda patok. Ngetek beda paton, nabung orang beda paton, berbuatan apa boy, sape ni mau beda paton aman. Lekeng mon serepot mon paton norok sape, paton norok sape dong gelondong, pas tak berfungsi patok ni kemas, beda mon badan patok, keng norok sape, benih paton saya beri seaman polan benih sape saya aman polan beda paton saya norok sape. Saya torok sampai gila. Taib. Nomor 3, lo mana orang saya soki. Walaula sakhaul agniya lahalakal fuqara. Kalau bukan karena orang yang kaya, yang dermawan, kaya yang loman, yang mempunyai mana sosial yang tinggi, lahalakal fuqara, orang sidik tandi ini ngancur Pak. Mau ada orang soki seloman maksud soki mau cerek ya ngok mati ya boy. Soki cerek kenapa?
Cuk kelar mulai motor tetanggen soro urunan tok mulai njerar sekali gratis karo nyelabet. Malam Jumat manis lah kebo ke pasarian. Kojo tuan ring setandi ji. Bilang kok sekelar kadari ji. Mon beun mecek kembang aduh nape mak. Neko karo motor dah moda. Ya Allah cek celep aja pate asin dah. Mak celep ji. Asin neko mak. Tuh ji. Tersoki tunya herat benjin. Kau udah penompak dia tok ji ya. Kojo tuan selangi. Mun ada orang sedik tandi ini kan. Napa orang sesoki selampa sedik tandi ini kan bakal lancor. Walaula du'aul fuqara lahalakal aghniya. Mun benih karena tuan orang sefakir, benih tuan orang sedu'afa, orang sedik tandi ini kan. Maka orang seki-soki pun ancor Pak. Makanya orang kadang-kadang mulai orang ini kadang-kadang cepat berubah sih. Orang ini cepat berubah. Jadi biasanya jadi orang biasa loman apa lampe ke orang kete ke orang tinggal di jabatan berubah. Bila kita tandian sering amet ke orang nyapa ke orang tinggal soki berubah. Cepat berubah orang ini. Lemon keadaan soki tak berubah, di jabatan teki tak berubah. Reng beku songku. Orang beku songku. Bukan soki, tapi kering tandi ini kayak apolong we. Ini kesifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza da'ahul miskin wa ajabahu ijabatan muajjalah. Mun itu onceng ring tandi Kanjeng Nabi Rabu kade. Dateng kade Kanjeng Nabi ini kemudian onceng orang tandi. Tak lemele kau oncengan. Kirepot baca. Jadi ring tandi kayak nyeleke ring soki kocak wah kayak nyeleke udah parlo na utang ngeri mana andik tretan soki setandi benih tak ngaku keng todu suruh sing ngaku songku na taruh entar keng tila entar apa pas curiga nah jadi ini kan apa hadis neka nerangaki keutamaan orang se lemah sampai Kanjeng Nabi ada ubughuni fi du'afaikum mun nyari sengko sarene orang lemah nakake. Kanjeng Nabi ini kok paling seneng dari yang tandi, dari yang miskin Kanjeng Nabi paling seneng. Maka sampean mun bengal tua nang Kanjeng Nabi mun kula tak bengal. Tako Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah Pak Odi miskin, pamate miskin, ku popolong bi orang miskin. Mun sampean bengal sakarep tu aja lah. Mek sajeun tandi apa sampean. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Masya Allah di bedo tamu yang miskin dia tak ada talangkong dia itu terlancar kepi kini TV tak pada lancar. Nah jadi mulai semakin sandi tentretan di tandi sare entare bantu ya mon bertamu yang tandi gete pelebih geteh de orang se soki kasa malai seneng atin. Nah aku sampean bakal saksien sampean orang bagus ya barokah nyaksien barokah napa berbuat bagus de orang se ditandi nika. Nah mereka sakone di antara keutamaan daripada du'afa orang-orang se lemah. Nah, jadi mun benih karena orang se du'afa nika tak ada rezeki Pak, tak ada rezeki sobung Pak. Gara-gara berdering tandi ya beda cireken, beda koli, beda atasan, beda bawahan dan seterusnya jadi mun bedereng tandi ya insyaallah ekonomi ki ajeun pasar rame ya perekonomian ajeun jual beli ki beda mulan di pabrik kapi ngabei motor TV kapi saya ke bicara ada pegawai na ada ki repot ki ya bensin tutup pom bensin saya senyum cari ada saya jual pom bensin tutup kapi terus ngisi bi apa masuk bisa naik kan kening tak bisa ada odi Pak mun dari yang tandi nih mun dari yang tandi cek bong sombong lah tandi ki sombong
Soki bi cek bong sombong pola nereng tandi nih kesampean bisa dadi reng soki. Lesing tandi lah apa nih sik sombong. Hah? Wa ilun mustakbirun orang tandi sombong. Are paling becik Gusti mon reng soki sombong ki mejaji janeng coba. Ki bedera saya ngok jongwa. Masih sombong soki keng sombong. Ki bede lakar abang gak ki motor lakar landi motor. Abang gak ki pesen lakar punya pesen. Lemon baba ndak apa. Cek setir tandi. Hah? Abang gak ki motor. Omong di masih kau omong Bali kasan. Beja apa sih depak ke Bali? Kok mari dosa, dok sanur, kok sanur. Cek sombong, mau ngomong aja orang cek pengalaman naruh. Rokok naris ngecer, mesin 2.500 kopi bi kerubun je lah. Waduh, omong kasan. Kira tak omong umroh tak omong Mekah. Soalnya mau ke Mekah Madinah pacet rame banyak orang tahu. Mau ke Jakarta aja orang tahu. Kok bos ya. Jakarta, sejakarta mari lecek pokon kok je bejapa. Cek tuan ngomong. Yang orang tandi cek bong sombong. King sambian sesoki cek sampai merasa napa alergi dari se lemah nika. Nah mater muka sampai saya wakin dari sifat sombong nih kah bisa geteh dari orang-orang saya tandi nggih tadi mau bertamu orang tandi orang lemah cek sampai tak getehen perhatiaki kelabuan jarang nikah insyaallah kuman jenengan bakal lihat apa pengharapan besar dari kanjeng Nabi SAW karena kanjeng Nabi paling cinta ada orang miskin nikah paling seneng ada orang tandi paling seneng ada orang saya lemah iki nek sangkun hadis nika banyak keterangan nika ki karena asbabul wurud di antarana karena orang senorok perang nika pacet orang sidik tandi. Orang mulai tandi nika tak mikir apa-apa. Dia mah bener perang wis. Ruwet. Ti orang saya semangat. Kimon bada orang bangun masjid. Pesena bada sesoki sanggup nyompe kayak ada salah aku masa ada bangunan masjid kan tak ada kita tak bisa beda masjid cereng bangunan dia saya bangun orang tadi karena du'afa nih kagak cek saking ada du'afa nih tak bisa beda bangunan maka orang yang semangat ngaji semangat berjuang kira di tadi nih so kira mare kok nyompeng lah jadi tapi lumayan so kisi lampe. Ini seorang saya ngampar lagi lama. Orang saya ketiduk mana ki pun datang lagi di tadi mana so kiri datang di budi lah para tua wapi datang. Aju sabuk ya ada bisa bul hajin. Anu ji desa ya ada ji. Masih datang dah ada orang datang di masih nang pinggir sandal letak era wujuduhu kaadamihi. Datang kadek kau cak lapar, datang di budi kau carang melarang. Ijak sini ke tadi orang ni kan, ya, ijak leh-mele, taib, termuka tadi ilmu semanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك حسبنا الله ونعم الوكيل لا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فإلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد وسيدنا علي بن علي خالي عقسم وابن المقدم جميع ساداتنا لي وعلوي فخر الوجوش وبكر بن سالم وخي بن سمقط برباني سنشا عبد القادر جيلان وسنة شاذلي ثم إلى روح المؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول المقد بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخضان مقدم ذن عبد الرحمن السقا أولاد والمهضر وإخوانه قد بالأنشاب ذو البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زلهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصول مفهرم ثم إلى روح المقدم ثم إلى روح الفقيه ثم إلى روح المقدم ذن عبد الرحمن السقا أولاد مرمضر وإخوانه عبد القادر وأحمد جدا الحمد لله محمد بن علي بن عباس الملك وأخي عباس الملكي والحبيب علي كويتنا ومحمد بن طر الحداد ثم إلى روح الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيخ بوتي والحبيب عبد الله الحداد والحبيب جعفر بن شيخ النسقف والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخ النسقف والحبيب علوي بن سقف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح سحمي تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار بيضاء وغسل مفرم ثم إلى روحي به نور سالم بدوكاتون ثم إلى روحي به رافعي ثم إلى روحي كي جاسم نور سالم كي هاشم رافي وغسل مفرم ثم إلى روحي كي عبد الله موسى بن هاشم كي ثم إلى روحي الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته بأسرار وأنوار وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشى من الرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خيرة وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله.